bai vek kule pathian kai hroina le ven himna kan changa February ni thum inri ni sang ni som ni pali kan lo thleng vele tareng mai min hruai tu pathian chunga lom tu kan soi tak meu ani Mizoram Sorkarna a inthlaka ZPM party in Sorkarna phong an han vuan veta Sorkar tharin ma alak chodante a then azar chu kan mu chho tanta mi then khat chuan fiam thu in kalphung thar le kalphung hlui danglam na chu kalphung hluia karen a om lowa tre pe deuh ho kha kalphung thara chuan karen a om lo zin viau poin an ngoi ta mak mai ti in fiam thu in an soya hei hi chu fiam thu ate po han ngai sakta ila Mizorama Sorkarna thar kanan mu ta ka hian Sorkar tharina ma alak chodan mel thar te po kan mu chho zel don ni na langa kan Sorkar ho tu ten ni za chunga Sorkar tharina ma alak chodan tu te a then azar chu an tri hlotin tak thu te po an soi heng zinga hian Sorkar department sang mel danglam chhomek kan han muwa alom om tak zeta mi pui te po in lom thu an soi an lom hle ni in alang abik takin home department a hian mel danglam na kan mu chhomeka tun hnai chowa te po Mizoram mi puina kan chai luai home department hnuaya danglam na kan han mu chho te po hi alom om tak zet ani heng Mizoram Sorkar local to tena Sorkar Sum mu na tur revenue mu le na turatana bot sang an lo din zit ko te mif ko te hetiang ang chi ho hi tun ma a Sorkar khan Mizoram Sorkar ina sum a mu le na turatana bot an lo din te ania nima sela Sorkar ina adin le arwa man angin an kal lei theilo po anima na heng bot sang an din te hi sum thuninu an ni taringot maya Sorkar ina sum a mu le na chu soilo a thok tu te hlo po heng bot te hian an thok chuak lei thei te lowa Sorkar tana beidon thlak tak sum ei ral tu an ni taringot mai ani Congress Sorkar lai khan heng bo sang te hi ti to vek tura ruwa manna kalpui ania engama chen chu ruwa manna an siamang hian kalpui te ani chhomana heng bot te hian Sorkar lu ati hai tak meu ti achiang rengani tuna hian ZPM party Sorkar kan mu kalphung thar kan mu chho tura te po ngai taila heng Sorkar ina bo sang adin te hi eng tiangin nge akal puyanga eng tiangin nge akai hroyanga heng bot te hi ti top turin akal pui don nge Sorkar na ti chak tu tur Mizoram Sorkar sum bo matan akal pui theijok don em ti te po he Sorkar thar kalphung thar zuar tu te malak chodana hian thui takain hata chung chu kan lo thlir kiau ton ani Sorkar thara be sein sang tak kan ya heng kan bo sang Sorkar lu ti hai tu te hi Mizoram Sorkar sum ei ral tu sum thuninu ni mai lova Mizoram Sorkar ina sum a mu le na tur an ni theina turatana ma an lak thei po kan Sorkar thari kan du sak tak meu ani tun trum kan video hian zit ko chairman Tharatana pu JK Dong Zualana office aluania zitko managing director in zitko din mundik tak asoina video hi ilongai thateng o gan managing director P Florence Zotluang pui soi turin kan some pu chairman kan chairman zitko KVI board chairman kan home secretary le officials dang le va in ron kal zong te in chunga kan lom ema kan chairman nei ni miron man pui thei hi kan loma tin pathian pui na kan changin kan ria chairman thar kan nei dana te hian zitko hian issues rang te kan neya heta hian banking thiam hi kan momo ema chung kan chung china ang deuh chia me chon hi banking background nei te miron pe a kan lom ani kan chairman thar a hian be se na po kan nei sang a kan lom ani ti kha kan sei du ma sa a zitko hi recruitment te hi a har to a tuna hian awai na thok zong hi ni kwa chau kan ni to a heti chung hianin activity sang hi kan nga ve a akal lai te
tin toy te zit ko background hi kan soi ve dwa in din dan te zit ko hi ni som ni pasari thani sangkhat zakwa som sari pariat khan din ani a corporation zong upa ber ani a atira chuan Mizoram Small Industries Development Corporation ti minga din ani a 1985 khan Zoram Industrial Development Corporation Limited zitko ti aming hithak ani le a tin kumsang ni som ni a khan amalak na zawzok nei thei turin ti in Zoram Infrastructure and Industrial Development Corporation Limited ti aming thak ani le ani zitko hi authorized share capital 20 crore nei ani a heta hian government of Mizoram in 11.50 crore a subscribe a tin IDBI in 4.28 crore a subscribe a heti hian a paid up share capital to 15.78 crore ani zit ko na pui ber chu industrial financing loan pe khi ani a tuna hian nakal live kan nei ang te chu public private partnership in mechanized brick factory hi kan din boka ti chuanin IGC a khwanin upgradation of industrial estate 13.45 crore in na kan thok mek boka hei lo hi mudo te jam ula solar timber seasoning plant le mechanized dye house te kan khoi boka tin Ministry of HRD Human Resource Development waya khwanin JNV school sai ha hi implementing agency kan ni boka heta hian project cost hi 33.54 crore ani a zitko in 10% agency charge ni in na kan thok mek boka tin apparel and garment center IGC luangmual khu kan en kol boka khuta khwan revenue te kan lalut ve boka tin ama deuh te kha chuanin bu fai te po kha kan han phur ve china kha kan bu fai phur kha chu tu na hian a top to ria kumsang ni som panga khanin liquor vendor zuzor te kha kan han khoi ve a chunga te po chuan revenue te kan collect ve chewani ma se ka soidu chu tu na hian kan din hun hi a tha em lawa zit ko hi ama a hat ko a loan kan lo lak refinance loan a kan pek chwa te khan poisa chat na tam takte oma tuna hian in finance in min bail out an tum meka kata khan a half a khachu ke mani zit ko hian kan in tum ve chho angai don ta ni 24 crore in min bail out dona chuta 12 crore kan tum ve chho te angai dona tin National Minority Development Corporation hnuaya hian loan kan lo lak to refinance loan thaw kan pek chwa te po chuanin chatna tam tak te kan lo neya chung chu kan din hun tlang pui chu ni a activity kan nga a ma se chumirwal chuan bad debts te po kan nei ni chung min en kol miron khai chuak tur hian kan chairman hi kan ring zo em a chunga te chuan I chu ni china ka soi ang deuh khan kan chong chai na chan na ni kan ti a kan pu miron pek dana hian kan lomin kan ma eng hle in kan ria a chu ni me se ka lome